Ni tariki 17 Januari nkuwate ni nteto cia weru tha mwanja mbitawa Mutembea Edward. Tukiambiriria arimi na biashara bombira kumanteretie mbenende ni bethirite baitumantu mwakiri balothi wa Kenya thigurune ya Somali kuba ikiringo baimura batari githia na remero ni ukaria thoko ya mirandi thigurune uno ntuma thine ya mirano nkaitite na mbere kwarama githia tuwethire choka thigurune ya Kenya kaite ona kunu bethirite bakimeneria abunge boba kiwa kinyabo ni barete ukinyithia mathine yo kiri Rais William Ruto na ikiatu mathine ayitite na mbere kwarama na batikumenya no ukabatethia. Dennis Mugendi ana ripotie. Biashara betu na babara oture amira basumari ni biashara batandatu bakikisa bakura mira ora bakwenda kuna mu biashara iwo ndisaindi o musumari wo ndisaindi mauri ya kura mira na ko muremi ora kurema mira atina uwe na ya kaurwa mauri ya mathuku pio nonto atina kinya kunge ko kwendia nonto mirera ita Somalia thai ne kariye ka karirwe na alafu dhinera tu niona ni dhinene ne anto be niona especially kwendia na skuru anto kinya kuona iraro nyumba nyingine nyumba irasi unikangite na misie na anto bate kuona nyako kurara arimi bamirano betite na mbena kunyamara ni untu bamagurija makuja mira yao thoko nene nthigurune ya Somalia kwithirwa ikariritwe ni kungara bitandatu aki mantu ya trona kiorio mwankanandi bunde ndo mira I think 25 mwangatha hii na turo kama tamira yitarira ba Muhammad Embu ba Saniere ba tuja mira yita Somali na moya ta Somaliland koi watu joja mira ya London to kama tamira rokire na mira oro ko ngarete mira ene igitari nene na igitari mira tuja wale ta Somaliland na ruya ta Mogadishu mira eu ne tete kunto kwetu anto bako bonde inya sokora ngo isi ezi na mbesa uto mndorero manya kiendo jangiri yeso korere kiendo ke kaisana ke gitari ikwara mbesa muno yo iranda ni tujawa na ewe Mogadishu kuba ikiringo ari mbaruthi nthigurune iwa akagweterwa mantu ne jaja o taua tongeria bagi siasa bario abunge mantu yo kirengo akwaria kuga na rengero na mira ntewetekania jo kiendo kirampo bakwareria ikatero tuingetie sana sekte mira ibo baingira sana ndene yegembe mira getonyero viongozi pa tonyitwa siasa yo tonyitwa siasa ezura ikonga bire bidatu katero zo baire batano bakureja mbia ise mira watu wana ni nchi kawaida onde uro murimi urori ma mira utege ndo akugitata kyo mukinya ge kinya ge kai mbeza ile kuri ni ile kuri ikoro na ya chioni izo nyingi ko muremi wangu ateke ndo akugitata akuona ko gento grande nge omba kwa uzo marosio to erwe ke kuba kirengo abatero soka ki ruto no enda mira yegeta inyekare magwita ewe gwita ndege akarura mianka je baingiraja mira yetwetara no ndiguru nzikwandi Mandera to amegurugire umbundene enkiara sina balozi wetu urawaite Somalia kwa kirengo olele mantu ya mira nonto mira buru mantu yetu kaya kubuka tembalozi ombo tuma mira taome ke wendie pointo bionde kuinenya thokora eto ko mesa kwe kintu tura Somali no Robert Quintervine ne president atoba kwelera mbalozi au botoma kintu ke Somalia it cannot without president ne president atakarende na president yokura kwadra kwe kintu tubaguraira nonto no bakoro tura mira na tuturwa myo baurira okay lakini balozi yewe ngwa wenka atena romero president mira teta Somalia ubunge wetu centro wetu ndani kile to mutarira ya sula wetundu ni romba yakwa ke mubunge Jonipo ke mubunge Toitumu na ke mubunge Mporo Abori ni romba yakwa ditoba na kinyande mutheterio mira abunge bari kinyana president no to tiro to abona betete kwari na president manto amira no tiro kinye to ibo barareti musemani omira kana boya arimi bamira na biashara baba ritamira baende kwa president beleza na dhinasio. Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, County ya Meru.
MC wa Kibiritia Jacob Murigi na chumurite kwarire nkucanio cia wandikani cio kuzerwa kaunti-ini ya Meru kaiteneka kiaria MC uyu arua Meru kutina mbeta cia wandikani na kinyambundi ya wandikani itathia mitaratara mbere yotumiria twanya tongwe kaunti-ini ya Meru ntubonende niburetete muthutirayo kisiasa kaunti-ini ya Meru aria ni bakawira bakiwa gavana ni kakwenda utumira mbetira cia kulukirwo ni bunge ya kaunti botho kunikia tumi ati kwenda kwandikana kaunti-ini ya Meru. Ntuko cia ituigitwe kwina siasa nene kwina issues nene ciegie wandikani buria buratangasirwa ni County Public Service Board wa department mwanya na ndona ja mukaririgiti uria urario kabere wa budget committee mpejane weru mwa budget uria kari na situation yongwa iria indene Meru ni untu bwa kurigaria muno riria County Public Service Board iratangasire ngugi ni uma ni independent body lakini ngugi yayo iko recruit ite andikanaga department iria andikanaga kana rwangirwa rwandikanaga no rwangirwa public service ndene ya county executive na nontukinya mbondi ya recruit ika-recruit enenkere IT ngugi public service na public service no mwanka ithiro ina muchara jwa kubaria namba 2 no mwanka ithiro ina ngugi iria bakarita kwa wikyo gitumi kwithairwa kwina obatu na kwina requirement ya ati use and department iria kwenda ariti ngugi iyejane demand yeyo kana erombale yayo kiri executive ikarirwe nthi ni muchemanio jwa CEC bonde ikurukwe iria ri muchemanio jwa equivalent na cabinet meeting ikurukwe resolution inenkerwe County Public Service Board. Public Service Board ni ndigaritie muno nuntu bwa gutangasa ngugi gutena condition. One, baigwetie budget ni ekurukirwe and it is true budget ni ekurukirwe na michemani budget yonthe ndakaririte budget ije kende kuruka ndichia lakini budget ni atethithagia tukurukagia budget estimate iromba yakwa imbije County Public Service Board na mankau ja kwandikana ni untu bwa mbecha iria bona kiri antu baba kurikuruti inkuigwa kinya kwibo bareri mbecha already inkwenda kwira Meru ukanenkanira kinya ndururu eku na promise ya kwandikwa no ntungugite tangasi na njirera yerekene wa chini vovu nio ukeja kulira ukiuganga no tere ngirichi akwigana jonge ndaigirwa akiugana nenkanirite ngirichi yawe magana jaire andikwa nas what is all this ngugi ibati gutangaswa na njira era yerekene bomwe barimi kuma ndwanda chimutuati embe no thimba chumirite na kuria tongeire bareke wikira siasa mantu yo karia kena mabisa bo karibe dra bana kanya ke yakuruta ngui yora kubatere bakiari ne bauditia karibangi kuringa riboti tema karika ya wagege umira kendo ntu bobo dra bokirwano na boke na kudhiria mpange yithirite ibadhenia komeaka kathumba Nicola Chabari ana riboti Bithukaniro cia njogu itwikite kinyamara kiri ntere mwanya acia Gembe North na araindi ntugo oyarua ciumirite na kwinyangia kinya kithima akinjitwe ntere ecia nginyo ni muntu ukiombe kithima akariba ntere no bakuga ikyo kiabatethagia kuona aroji na indi batwikite batigitwe kinyamari gia guchwa aroji na kinya ndithia acia ita kuona kinya bantu au kunda aroji njo usira yero tuko cia twithuko thaigire cia nyangia rura tunyunya ana anto na ginya ng'ombe ndethie ciato no cierigaira wao thinetu ni muno ninju itwangaicite muno nao kuguthukange munda kuthurite ro yaro atumika ng'ombe na kurina ng'ombe na antu bakawetu maira nju ciejire cia muraro iwonde cia kuramba ho cia kure matangi unanga matangi cia bithenda menjembe cia kitumba kwa hivyo ndi kuramba thirikari itumbo yokumbikana i compensate nontu akwina thinene muno gutina rwo yoku ao rusaindia antu mwanya ng'ombe mwanya mburi gikutira antu bakuthira iroje
Kwa hivyo nkuromba nithika incompensate no mbita fadhali no nende tutua thinene we utirwe yo thai bwaho ni athukire matangi yaunangirwe na yakura pipes yonde ne Rwanda ru yonde ni rui rete na thine nyanki na kuma ichakari kwenjaru ru au de nauma atori ba antore ye utebe ta kwira kunyithe ng'ombe kinanduba no ntombere ile ta kunyo kinanduba na ntoba inge bakaira rwe mutuate ende yutera wa mutuate ni atura tumera rwe kunywa na ro kunyithia ng'ombe cietu bitorari ato tange meate iro te bitangi ibioro wangi inato eta korera jonto batu tugote ora mama nyango ni tore mera gweta nyumba yongo tere ibati tere ikanga inkwanda are korire ode ginya yani ng'ombe na mbori biyonzane no batu ato tange mete wero na diuni ragurangire indi bakiorota kiara kiao kirwangi iro KWS bakiuga iroremeto ikuthingatiria na gutigira athina ino oyambithukiro cia njogu ikuthira na koguo ibwega bakauga uma njogu ino ititwikite ecia baita kiri arimi indi na asara arimi bakuthina mbe na kuona igita na KWS itikubetethia alabu ende anjabu twaya baba KWS batwera batwe ibatu tuyakubanga njogu tutibati kuzaturemete eni nongo ya tirike thirikari anga batu tibati kuzatura meta miunda yetu anga ninju ibati kulia kuo eni nongo ate no to kinya 2 months kaje kinya 2 months na no to kenja taria mikono ene aje bya wero na werunga nyoro ne rombuli kanywa na wero to metandia no ko meko kezaria mako ne aka sana bwe no tuwe kinya mebule otula baba njou bate yo to te diaraka no to kinyare to ringa riboti to gorero into to te ona muntu to te dia to goramba thirikari re kari etethio etutethie rwero bakareka togua kana turura twende bo kwanda twenda koya weke acharia njana sieto no ndo to merio ko dira tuwe miunda nacional pate tuete nieto kuma bangoko ni kwatore ma kuma nginya Gembe North Petan Class Chabare Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki rukiro rwarine kite mucemano na atongere ba county Embu kenda kwariria mantu yegiweti na mbere kiaria Kindiki nethirite akiuria atongere ba kuthira nende bwa eka siasa ndi kenda bethira bakiguna kari na urite atongere ba bethirite bena siasa itine tumi kubana cio kenda utiira mwaka wa 2027 gwira bakethira bakiritano yo akari bakethira baitumira kenda kuona kithia baba chokitine biu kana baba ingata Unless we sit down and discuss on a county by county basis, we are going to lose out. There is something that we are going to lose out because we want to carry the entire country along. We want to make sure no part of our country is left behind. And you know, leadership is about carrying everybody along. Leadership is not about taking this one and leaving the other. Leadership is not about making this one happy and making the other one sad. Leadership is about the responsibility of shouldering the demands and the needs of the society as a whole. And please note, I have chosen to use the word leadership, and leadership is different from politics. Unajua shida ya hii dunia ni kitu inaitwa kiburi. Watu wengi wako na kiburi. Wanajiona wao ndio first and last. Au ndio, yani everybody else ni mtu mjinga. Ya? Sisi, Mungu ametujalia saa hii tumefika hapa. Hatungefika hapa bila Mungu. It is the grace of God. It will be the height of irresponsibility on arrival here to start planning, conniving, and jostling around
for, I don't know, some imaginary political space, I don't know for when. That would be the height of responsibility. Wacha tu niseme hii, nyinyi ni maneighbor zangu. There is no problem. You are my neighbors. Hata tukipigania kelele is okay. See, it's home. Tumeanza tabia ambayo si nzuri sana ya kupigania makelele na mambo ya vita na fujo. That is a very dangerous culture. And it is not our culture. I know, I am from that area. I have passed through Embu town since I was a boy. Mimi nilisomea hapa Lenana School in Nairobi. So I've passed through that town. Na unajua kuingia na kutoka Embu ni street moja. Si ndio? I have never seen that road blocked with stones and people, Embu people, children of Embu, throwing stones to destroy shops of people who have built their investments and are employing a few of our youths and bringing down businesses. I've never seen anything like that all the years that I've passed through Embu town. Unless you want us to continue that way, I plead with us, we stop that behavior. The people who are trying to distract what we are trying to do for Embu and for our region and for the country will also have an opportunity to explain what they did when they had their opportunity. Ama? It's fair game, isn't it? Yeah. Especially those who are given opportunity also. For a year, for 2 years. So, nikisema yangu ya miaka 2 na useme yako ya miaka 2. Mwaka moja, like that. You are people in different capacities. Katone kanya kono kaincho kerete nantito inge. Ere katikati nkoroni ya Nakuru campus ijite sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya Bweguru na Bwakinande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngugi yao. Campus yetu aja ni kinyari nene kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences. Naja itokwarera rerega ragwita mandagitari bamaririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jarata tumaga aritobeto bagatonya ngugene mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkoro ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Na kujua vizuri sana. Na jua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Twekithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebiage ni bia kwambirire ngithatu na 500 ni bithongomagia mutegereju wa mbere. Turi na executive office tables kwambirire ngiri 12. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kienda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare mero na ya member ba Stima Sacco turi na nkuma enjega kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Nionto bwante tonkuruki ringa thimo namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style.
muciari umwe rietwa Faith Gitonga na kuromba uteithio kiendomba kuona mbeca cia kuthamia mwana wa cibitari ya Embu mwanka cibitari nene ya Chuka Kiaria ariwo muno were kwambiria wachua miaka 15 mithiru mwekuru wawe na mutorokere nende na atiwa itungataira mwana une kinya kuona birakethira kiria nende na kuromba ntubo ndi bubo ya mona thirikari umutethia kendo na mbeca cia kuruta mwana cibitari u na kinya na mbeca cia mutungata thinira ni hoya murimo wa mpigo. Kiriro kia mukuru Jafet Gitonga ura akaraga thokoni ya Iku wadi ya Magumoni gikoni ndwari ya mpigo ya mwana wake wa ukuru bwa miaka 20 Tarasila Mwende ura aremetwe ikumuruta cibitari ya Embu kura aigitwe amami kuma mweri muthuru akithambagwa mpigo. Tarasila ambirie kwajua ari na miaka 5 ara ambirie kugirika onto burabo atimire gina atoroka muci na gutiganiria kana kuna ithe kambirie kugirika kana miaka 5 au ne bongina athiire na ntemea ni mbia tumire athie ndatigona twana twakwa nkire magiria amenyekanire ari na thina ya mpigo mwanka wa 2021 arakuma Kagitaku aigitwe akirwa cibitari Kagita wa Kagita kuthambua mpigo au kinyani jenuru niku amamire ruba une bona sukire kwa mwana onu akugia thina ya mpigo watweka mwana ari onde no kulwalaga tutikara muci akalwala gutuku ngakuaga na mugongo nkipira cibitari ndare thina kumagia 2021 mwanka gio munde mwanunu aturaga lwarite nteona gwa guntethia wiro wakwa ni kuromba ngendo cha Kagita wa Kagita cha kwira mwana ujo cibitari ichi atemire Gitonga abutwa gwira ira ari neo atesa tuthiria no mweri muci agasa nitugucitha twakalwala akathie na thino athirie mieri 3 agekala nau kumagia u ninkona netwa mathiririe mwaka mate skuru amoire nuntu bwaga kakugia thina kaka gwetwa Mwende tari wari Embu ntukia kiumia nkathie kiumia ndombe mubothi ndombo tethio ronka nenkerwa ni ukanungamira kimike kwende ntungenda go ntuku ciathira nkaromba ko nicio tukaria na nicio tukanywa oku mwana ujo amami cibitari ya rufaa ya Embu ithena itigiritwe kurekerwa we amureta cibitari ya rufaa ya Chuka arano akubena gwake indi arendekana kuria chiringi 25 na aria agechingi 500 kwa mweri mbia ira akuga atichiona ariromba antoba wendi bwega pamutetherio kamata murigoju yekumagia ni ndi na thina nto kinya cukuru ndindera andu riandaka ya mwana ria mwaka muthiru ria 2028 na 700 na cukuru no bare ya munene ndabirire nabo nikenda maumba gwitikiria mwana ya thoma ndi mwana onu ni ngucogotethia we nonto na cibitari ya Embu ate mbigo ate kuthambua na kuthiria ntuku 3 ate muthambie ndauria nikinkerwa ni machini na thina machini cia thukire ndewe ni machini 3 ikuruta wira enkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima wakareka ya wongele kubo murimo yo timbi ni yetete na mbere otamba county ni Ameru mnon tereti Anchoroiboro Buddhist mabisa bokimani bachumirete kenda nende kutara kari urabomba kwethira betie bania na kuwatwa ni murimo yo atongoria bogima bwa mwere bwa muingi kuma Buddhist batongoreto na bitha kuma rwanyiniroro kuma sub-county ya Buddhist Catherine Kendi ibarutanite anto manto megie murimo wa kibaraka na timbi ora wethirito gitamba mono nterino na mono ntere cia ruiri na aru atugukuri kuhamasisha community yetu aja Anchoroiboro market kuhusu manto ja murimo jwa TB TB murimo jora chombeke kuambukizwa kuma mtu omwe wetake mtu onge kupitia hewa isisa communicable diseases kumaanisha mtu nombe kwethira ena juno uongejo akagwato hizo kupitia kuwa anakoa ana sneeze ama hata through singing through talking. Kwa hivyo sasa mtu onge naombe kuambukizwa kupitia hizo droplet zikitoka kwa mtu mmoja hadi mwingine zikiweza kuingia kwa mauri jawe timbi teorogi timbi murimbo joko trito na jokabwa kabisa bunga ake mtu athingatira magiso jara kwe wara cibitare na akomba kunyenda atia yabora ibatere so itukwera antu beto bakameneria antu beto kana babatenga inwanu oronatha ibombe kuba support na bombe kwethira bakimenya kupitia gucia gikombe kana skare kana gechiko
utumba kwambukiza mtonge uyambukiza wa through hewa, there's droplet. Ikithomo kira kibanganitwe Chibwaruire Location Generous Mugwika ura kugenwa ikumania na kuongereka kwa ikuo nontu bwa murimu uyu. Ituronire ni untu bubwega no ituronire ne community yetu kwina ntu tuthikite baire bathatu bajitwe ni timbi na ituje timbi murimo jo twina ndawa na jo kabwa na thirikari ni rungamirite mantu jaja kuthimwa ni utheri kunywa ndawa ni utheri ko tuona ni untu bubwega twike mucemanio antu betu belezwe kana bamenyithwe ure murimo jo kugwatithanwa murimo jo kariatia na anywa ndawa akabwa na ura jomba kugwatithanwa kenda ntura yetu yomba gukara bwega. No MC wa Rwire Rwarera Felix Githinji ntuna kuyirite kithomo giki na gutisirire murimo jo timbi jwingite muno na aja gwetu na kira tukuthie na civic education antu bamenya murimo jo timbi murimo jo bujaga na kutho wachitwe tikirema kana te ibo murimo te ibo na kira tukwaraire mu tukugeraia kana antu bakugeria gwitanwa itubaitana ati kinyoke thoro wachitwe murimo jo timbi ukathikira ke daktari no kanyonda ora kubatere within 6 months no kubwa na boba mwa bakari baraba mukirite kithomo gike bakiaria ibonanite kuganiru kithomo gike na nguruki bagatambia nkuma kiri baraba tomba gukinya na tugeta tugita na bangi atukura ibwaga antubogi mawa mwere no ntubo tushemidania nturaje ansoro iboro ntukwere narua tukugwirwo muno ba tutitana mantu ja maingi jege murimo jo timbi itukwirwo ora tukuitana twerwa ora jotamba na ora jotana ya nantu na ndikira tukuria antu abete bakaimenyere na nikenda tugakara bwega so gori ankoromba antu pombe ikuthingatĩria matanje twerwa pombe ikunywa ndawa na bagakira murimo timbi murimo jora kuma Rwire Rwarera gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Muthia wa nteto cio Wero tha mwanja gucokera nkatho na tubugutho watanirite na unita na mbere kurumira Wero TV na withire wina weekend yembe.